What's up everyone? Welcome to another class. In this video we're looking at have to. Саламатсыздарбы? Бұл видеода біз have to деген бір темаға қарайбыз. So, what is have to? Have to эмне? Жөнөкөй тилмен айтканда, бұл have этчи эмес. Бұл жөн эле бар этчи эмес. Мисалы үчүн I have a car. Бұл эмес. Бұл башкача этиш, бұл бир нерсени милдеттүү түрдө кылыш керек деген этиш. Have to. Okay? Бұл дайым have жана to болсо ошол этиш болот. Эгер жөн эле have болсо, аны биз билебиз, бул бир нерсеге ээ болуу деген этиш. Мисалы үчүн I have a friend. Менин досум бар. I have a dream. Менин кыялым бар. Жана ошондой эле. We use have to or has to say that something is necessary or compulsory. We use have to or has to say that something is necessary or compulsory. Biz have to'nu bir nерсе керек же милдеттүү түрдө кылыш керек дегенди айтыш үчүн колдонобуз. Have to. Бирок don't have to дагы бар. We use don't have to. There's supposed to be use here. We use don't have to or doesn't have to say that something is not necessary, but it isn't against the rules. We use don't have to or doesn't have to say that something is not necessary, but it isn't against the rules. Biz don't have to'nu je doesn't have to'nu bir нерсени кылыштын кереги жок, бирок эрежеге каршы эмес экенин айтыш үчүн колдонобуз. Okay? So, don't have to je doesn't have to муну биз билебиз. Эмне үчүн бул жерде don't, бул жерде doesn't, себеби бул жерде he, she, it. Бул бизге белгилүү present simple эрежесинен келет. Okay, so let's look at some examples. Бир-эки мисалдарга карап көрөбүз. Мисалы үчүн, I have to be at work before 8 o'clock. I have to be at work before 8 o'clock. Мен жумушта 8ге чейин болуп калышым керек. Бул деген сөз, мен негизи жумушта 8гече болуп калышым керек. Бул биздин компаниянын эрежеси. Мен ал жерге 9да барып кала албайм же өзүм каалаган маалда барып кала албайм. Бул ушундай эреже. Бул милдеттүү түрдө болуш керек. Ошондуктан I have to be at work. То есть be at work жумушта болуп калуу. I have to be at work before 8 o'clock. Мисал үчүн, мен күнүн 7де турушум керек. Бул мен милдеттүү түрдө турушум керек. Себеби 7де туруп мен бир нерсе кылышым керек. Ошондуктан менде башка тандоом жок. Мен турушум керек. Не кылсам дагы турушум керек. Ошондо биз have to-ну колдонобуз. Мисалы үчүн кантип айтабыз? Айтып көргүлө. Okay. I have to get up at 7 o'clock every morning. I have to get up at 7 o'clock every morning. Күнүн эртеменен саат 7де турушум керек. Эми бир нерсени кылбасаң деле боло берет дегенге карап көрөлү. Бул don't have to. You don't have to have a diploma to work as a waiter. You don't have to have a diploma to work as a waiter. Официант болуп иштеш үчүн дипломдун кереги жок. Дипломуң болушу кереги жок. Же болбосо дагы бир мисал үчүн биздин компаниянын имараттын ичинде баш кийимиңерди чечпесеңер деле боло берет деген бир сүйлөм болсо, You don't have to take off your hat in our building. You don't have to take off your hat in our building. Мисалы үчүн, эми мунун суроолору кандай болот? Суроолору ошол present simple'да кандай суроо берсек, бул деле ошондой эле беребиз. Болгону use have to болот да. Мисалы үчүн, do you have to finish the report?
Do you have to finish the report? Отчетту бүтүрүшүң керекпи? Милдеттүү түрдө бүтүрүшүң керекпи? Же обязательно бүтүрүшүң керекпи? Десе, жообу кандай болушу мүмкүн? Yes, I do. No, I don't. То есть, бул ошол present simple'дын эрежелерине баш ийет. Ошондой эле he, she, it болсо, does Айбек have to work on Saturdays? Does Айбек have to work on Saturdays? Айбек ишемби күндөрү иштеш керекпи? То есть, анда башка тандоосу жок, анын компаниясы иштеш керек дейт. Ал жок, мен иштейм дей албайт. Does Айбек have to work on Saturdays? Yes, he does. No, he doesn't. Бул жооптор, Ошондой эле бизде баягы WH questions болсо, мисалы үчүн, саат канчада болуп калышың керек жумушта? What time do you have to be at work? Же каерде болуп калышың керек 5-те? Where do you have to be at 5? Жана башка суроолор. Okay?